Daj. Daj, žedan sam, smrt. Još jedan kill. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Limun. Nakon toliko vremena nisam, znači, 100 godina nešto snimio. Kao što vidite, igramo trenutno Zule. Znači, wow. Malo bez igram Zule sada, trenutno. Jer baš mi se nešto igra i u zadnje vrijeme stalno igram. I došlo mi da je snimim kako ga nisam ubio. Uglavnom, ne znam, nisam mogao snimati zbog školskih obaveza. Krenula je škola i stvarno nemam vremena za snimanje. Imam 4 videa spremna, ali nikad nemam vremena da to izeditujem i renderujem. Joj, nije ga valjda ubio. Oh my god. Nisam nakon na ovu mapu, ali imam ja i drugu pušku. Oh my god. No scope. Govno. Ne mogu ga stići na nišant. Tako. Wow, ne može. Ne, mrzim ovu mapu. Svako epizod ću neku drugu mapu. Koji mi je skor? 13-9. Daj. Ja gledam skor umjesto da njih ubijam. Okej. I oprosti što nema facecama, nemam kod sebe telefon sad. I njim se stvarno dalo palce to. Sam što ga nisam killovalet. Imam ideju. Uzet ćemo ovog vektora. Šta je to bilo? Okej. Doći ćemo vamo. Ali da se nemam snajper. Nema veze, otićemo vamo, ovog ubiti. Otići dole ubiti ovog. Nice. Otićemo vamo, s leđa dolazili, kućemo i njega, daj! Uzet ću si ovaj tar 27, danas sam ga dobio, malo ćemo sa njim igrati, na njemu imam laser. Okej, wow, odakle je ovo bilo, znači, okej. Nemam komentara. Znači za ovu mapu ipak treba neka brža puška. Zavisi ako sam drugi tim, možda AVP. Okej. Ja ću vamo ići. Tu nema niko. Opa. Headshot. Ne mogu. Tu. Aha, jesmo se. Tako je. Jesam gubio, nisam. Double kill. Tu smo raznili to. I idemo rush. Okej, reload. Ponovo, opa, momak, ma ja, kad njih dvojica ide, ja ganjam ovog, još gubimo. Sad ću dokazati da nisam noob, tako što ću pomoći svojom timu da se vratimo nazad. Gubimo 10 razlike. Okej. Čimam se, sam vidio lika. Rush. Okej, let's go. Kill. Okej, boom. Da mi jedan serial. Opa. Okej, došla mi je portka. Tako je, double kill. Triple kill. Low sam, moram se negdje zaštekat. Ajmo dole probat. Da haram. Okej. Ovdje. Što ima ovdje? Opa! Nisam mogu. Dobar je ovaj neki. 25-19. Shit. Assist master. Htio sam neki dan live streamat, no krenuo ja palt live i nije mi dalo. Bum, sam gubio. Nije mi dalo da live-am. Sad, ne znam zašto, ja sam krenuo, kaže, pa imaš network connection i onda upalim na Instagramu live i sve hoće.
Ajmo se ovdje kampovat. Jel to vodimo? Ajaj. Samo da mi još malo skor bude bolji. I sve će biti u redu. Opa. Okej. Koji kill? Butcher. Ajmo serial killera. Evo ovdje malo. I doću vamo s ove strane. Presjeć ga i serial killer. Opa. Daj, mogao sam još. Take action. Okej, ovo je naš, jel da? Bomber. Okej, nećemo vamo. Nek ćemo rush. Tako, double kill. Okej. Okej. Idemo ovdje. Sad čekat ga. Okej, ovdje je njihov spawn. Okej, pokušao me bombom ubit. Nigga. Okej. Butcher. Serial killer. 6 metaka, daj! Nisam mogao, da sam reload onda me tek ubio. I gubimo jedan razke, hajde sad 10 zadnjih killova. Oh my god. Zašto ovdje bacam? Gubimo 2 razke. Ovdje šodiš, pobiš sve. Jesse! Jesse! Ne dam se! Gubimo 3 razke. 18 helta. Nemojte, molim vas, umrijeti. To! Daj, 2. Nama 4 kila, njegima 2. Daj! Daj, žedan sam, smrt. Još 1 kill. To! Jesam to odlučio! Zadnji kill sam uzeo, odlučujući kill za pobjedu, to je to, ljudi! Kako je ovo bilo intens! Znači, 199, zadnji kill. Ja ga doslovno headshotam, ne znam ja headshot, sad ćemo vidjeti. Ljudi, nemam ja snage više, opet me grlo počelo boliti. Ja ću završiti ovdje epizodu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro, opet ću češće snimat i čao!